February ni kwa ni lai ni sang ni som ni pani ani Burma ram boina thuthar le khovel chanchin thar ngai nom le bengfa tak te lu chilin thlir ho le don tiang February ni som pani hian Karen National Union KNU le Chin National Front CNF Telovin Nation Ceasefire Agreement Affiliated Ethnic Armed Group te chuan Military Council Sarkarin Union Day Diamond Jubilee abua saitur le remna thuthlung soiho na preliminary peace talk lo om tura tel antum ni in PPST hroi tu jingami ten an soi Nation Ceasefire Agreement signatories jinga chuan Karen National Union KNU le Chin National Front CNF te chu antel don lo ti achiang sa towa anni pol pani hi military council sipai tenen in machonin nasa takin anin do mek ani Sunstead Rehabilitation Council RCSS Rakhine State Liberation Party ALP Karen Peace Council KNLPC DKBA the Pro-Democracy Karen Army the PAO National Liberation Organization PNLO le Newman State Party NMSP Poltero chu he soiho na hian Union Day lomna tel antum don nia thudon ani Burma sipai sarkar do dal tu ral thuam keng pol dang pani All Burma Student Democratic Front le Lahut Democratic Union te chu Radio Free Asia RFA News Agency te chanchin chiang jok hriatumin biak po antumna a anla theiri lo ani Karen National Union KNU Central Foreign Affairs Officer Mr. Pados Tony chuan Burma sipai dan nova thunei na chel tu tenen kan in biak na chan tur a omlo reng ati mi athung Military Council hian mipui thlan tin sarkar anam thung nu in rampum pui chu sipai chakna mangin thei topin obbetum thin ma se kum khat atlin nu point sarkar na asiam hlei theilowa ram in rel bolna le nun phung pa ngaya mipui ten ral muang taka khosa turin ma ala theilowa ram le mipui veng him tur so ken mipui te chu tharum le ral thuam mangin a ngai samek awangin ram chung din mu chu kong engkima atlabal hlea chutianga a om hi khovel ram nang ten an hriat thiam theilo na turin remna siam tu ni om anga lan moi atuma wangin mi bumnan remna thu soiho na meeting tin abua sai don mel ani atibok Military Council hian ethnic armed group zongjong chu remna soipui tura som intisi in Myanmar rampuma remna le muana lam malak na konga poimo berjok chu National Unity Government NUG sarkar le Union Parliamentary Committee CRPH te asom tello chu omji aom chuang lo ti hria sa reng ani Burma sipai te nena indona saber kaya state chunga Joint Secretary Mr. Khun Daniel apoin NUG sarkar le PDF huai tu te ber remna chungchang soiho na a tel tura Burma sarkar ten an som lo chuan he meeting hi a hlot tling chuang lo wang atibok keini Kareni National Progressive Party KNPP chu he meeting a hian kan tel don lo ani ati Burma sipai nena kum ni lai in do chol san ri Arakan Army thupuang tu khain thu kha chuan he meeting a hian an tel don lo thu chiang kuang lo te win asoya suti rual chuan an songoi zon pui Northern Alliance tiarsia lar malamzar tang rual poljingami KIO Datang National Liberation Army TNLA Dakokang MNDAA le Arakan Army te chuan Military Council in abua saitur Union Day Diamond Jubilee Ceremony a peace talk meeting a kan tel don lo antibok United War State Party UWSP chuan NDAA le Sunstead Progressive Party 10 Union Day lomna telma se keini ero chu hruai tu lian te chuan kal antum lova kan nau te singa ni na sang lem lo te ro chu kan tel ti rang an ti ve thung ani PPST ti chu Peace Process Steering Team ti ania Nation Ceasefire Agreement NCA affiliated ethnic armed group som te nena din pol pakhatani nisari February khan an leader le advisor ten meeting nein Military Council somna Diamond Jubilee nei tu chungchang chu an soi howani kum sang ni som kuma peace talk nei tum khan ethnic armed group som pariathian
Pistok na in ani mukhoma KNU RCSS DKBA KNLA PC PNLO ABSDF ALP CNF NMSP le LDU te chuan Nationwide Ceasefire Agreement NCA an sign ta a KNPP KIA UWSA MNDAA NDAA AA TNLA le SSPP te chuan remna tuthlung an sign talo ani eng angin remna tuthlung hi soithin ma se February sang ni somni pakhat khan sipai firfiak ten dan lo takin thuneina an pong lak nu in Nationwide Ceasefire Agreement chu an ma ni ngein an bo chema sata ani kain nam sipai pol KNU huam chunga kumin January thachung khan in kana trum zali somthum panga athenga Burma sipai military council lammi zathum somkwa pakwa an thia mi zathum som pathum an liam thu kare National Union KNU chuan February ni ria tu khan thu chu siamin an talang he thachung hian military council tele border guard force BGF tene ani kana KNU lammi pasari in nunna hlawin mi somni pali in an liam thu KNU tenan soi KNU huam chung Mutro district le Dupalaya district a military council ten ral thuam lian ba ka thlona mangte in mipui an beya mipui lam mi som pani an thia mi som thum pani an liam military council hian atum somsari pangana union day a inka haina nation ceasefire agreement thuthlung ziak tu le rem tilo ral thuam kengchenin remna le muana om theinan asom hlom tua ma se soita kang khan KIA KNU AA CNF KNPP MNDAA TNLA te huam chunga military council ten buina an siam chun zom reng thung ani tun haya Chin state inka buina anasata wangin Mizorama kar khachungin ral tan mi sangriat chuang anom thu Chin Human Rights Roi tu Director Salai za ukling chuan soi February 30 sang ni somni pani atang khan falam le tidim township military council te le mi pui veng him tu pol te in kana wangin tual chung mi te an ral tan chiam thu salai za ukling chuan radio free asia ril tun hailo khan falam le tidim ral tan te an holen wala thantlang township mi te an kir le a thantlang lam mi te hi kir le an thanem deuh ni in thudon ani thantlang ko pui hi chen in hal chia sak atam le a khua akir le po an thanem khop mai thokhat lai kha chuan mindat township po ral tan an tam hle ani heng township palia te hian ral tan kir le an om nuala Mizoram lama kar khachung ral tan mi sangriat vel anam thu an ta lang boka amasa ral tan mi sing ni sang ni vel nen phei chuan mi sing thum chuang hial an lin to thu an soi Chin Human Rights Pol te ro chuan heng ral thuam ral tan te ba ka hian ram hnuai pil rila tang khang te chiat tel lo ani thu an soya tuna Mizorama Chin mi ral tan te hi Mizoram hian refugee ID an siam sakzel thu soin Myanmar ram ri atanga mel zathum chevela om Mizorama ral tan no pangte Mizoram sarkarin nikum September thla atanga zina school an boy sai sak thu media kal tlangin Chin Human Rights Roi tu te hian an ta lang bok Champhai District Committee on Myanmar Refugee chuan chairman Maria CT Zwali District Borsa Phovin Nimin Khan Avoi Khanan DC Conference Hall an thu khoma Borsa chuan District Level Committee le Village Level Committee in Kara thohona tha aom thu asoi Maria City Zwali chuan Myanmar tual chung boina wanga sahimna zonga ral tlan te chu bungmal le felfai zoka enkol atul thu soin District Level Committee le Village Level Committee in Kara thohona tha aom atula tun din mun mai ba ka nakin thlenga kan omzel dan tur thlir chunga ngai tuana sen angai ati kum khat chuang ral tan te boipuin na ma latu oime sap headquarter champhai tlomai pol dang le koshan le mimal mala na lom ati thu asoi ral tan te chanchin kim changchin china le ID card pek tur chu India khwale tui ni na tur ani lo thu soin borsap chuan ral tan dik tak India rom belte tana in kai ruina mu mal jok siam na tu le chom dolna boipuina malak na poimo takani
India ram an ron bel chat ange in ram dan le in kai hruina thataka an zom theina tura dan le hrai in zit tina huap thei ang berani angai ati thut khawma hian ral tan te enkol na a malana kalpui dan le machop te soi ho ania ral tan om tamna khuwa YMS sub headquarter legal cell police tang ko bo sain legal awareness campaign nei ni se dan le hrai te village level committee ko ta pek so vek ni se anti Myanmar lama khomoi le ri khodar bulvela Burma sipai chet lakna awanga ral tan te omna tur kem sa in zo khothar le abul hnai ko then kata khotlang mi pui natlangin anla boi zui zela nimin khan bul fek zola ral tan te omna tur adung fit za som ni le awang fit som dia zaw chu achung chi zawin abang an ping zo khata muna tur kum chuat bo ta manga ta in nimin khan engom za zo fel ani bok bul fek zol khotlang chuan ral tan kem saknan hian ningat chung tha an seng towa ral tan te an school an lo wangin zirna lam a khai lok lo na tan zo wat tumin an natlang rim hle ani Mara Chano Pi Mchopi General Headquarters Siha chuan nimin khan Siha khopoya Mchopi branch te tho kho bungrua thanem takchu Myanmar ral tan te man turin nimin khan Mara Thiu Tilia Pi MTP Nwaya Myanmar Refugee Managing Board hnen an hlan bungbel te pickup truck sompanga phur ania MTP Refugee Managing Board in ral tan te omna tu sanga an sem chuak le don ani Mchopi hian Myanmar ral tan te tan blanket thanem tak anu hlan to bok Myanmar tual chung boina wanga Mizoram ral tan an punbel mek sela khochak lam tuipui rala ral tan sang ni jasari vel an oma chimlama sang ruk zathum chuang an omek bok tunhaya chin state huam chunga in kana thlen le wangin tuipui ral huam chunga ral tan zani somli pakhat an du bela hruai kona mi somparuk sesia somruk pali leisen zole bul fek zola somli panga veve khuang lenga pariat lian puya somruk pathum an lubel ani ral tan lut te hi ko sanga refugee committee in an boi puya tuipui rala ral tan lo lubel na kuwa te hian ral tan te relief camp ale mimal in ate dan nia ko then khata chuan ral tlan te omna tu relief camp an sameka kar khat chung natlanga thokte po anom to ni tuipui ral huam chunga ral tlan te omna tur sanga tura tan hian tuipui bial tu MLA pu ram thanmoi chuan si polin bundle som pan hi pia heng sil polin te hi nimin vek khan a thlena tur khuwa sem chu ngal ani Central Young Lai Association Central YLA in Myanmar atanga ral tan an boipui huam chunga ral tan saruk zathum somli pasari an omek boka longtlai le siha district chunga ni tin ral tan analu belzel bok ani Central YLA in a boipui chin longtlai le siha district chunga khopania te ral tan hi an oma longtlai district eastern area ral tan sang ni zani somni pakhatomin pakhai area zaria somsari an omek ani Longtlai town area sangkha zaria somli parukomin Longtlai western area zanga somli panga an omeka heng ba ka hian siha district chunga ni o tlanga ral tan zaruk somsari parukle kilometer som khu a ral tan za somri pakwa an omek bok heng siha district chunga ko pahnia ti hian lai namdeu vek an chena wangle MTP an din mu malo wangin central YLA te hian ral tan som dolna engkim an ngai to puini ral tan jinga hian kumsong poriat hnuai lam no pang sang kazaria somko poriat anoma central YLA kaltanga mithanem ngai ten tranpuina an pek lingkho mangin central YLA chuan chomdol na athok meka longtlai DC office point tranpuina omthei angang longtlai DC office point tranpuina omthei angte an ngai to sakbok ani US President Joe Biden chuan Russia vaunon le in Ukraine arun ani vai chuan European gas pipeline poimo Russia le Germany Nord Stream 2 gas pipeline chu dancha ani ve ngalang ati US lawajin Germany Chancellor Olaf Scholz nena meeting anei zonwa White House joint press conference ania he thu hi Biden chuan asoya hemi ma po hian Biden hian Russia hi alo vote obok Ukraine abe ani chuan angong na takatwa tur thu alo soi to ani Russia hian Ukraine be atum lo thu soi rengma se Ukraine ram ria sipai noi khat chuang zet ada wangin
ko thlang ram te ngai mo a hlo hlia Russia hian Ukraine be hunem chang azong reng ni in an ngai ani hei wang hian Russia po an vo fo ani US hian Ukraine a an mi le sa te tan Ukraine chua san chu a fin thlak tur thu po an lo soi to bok Nord Stream 2 gas pipeline hi siam zo vek to ni ma se man ala ni chi alowa hei hi dan sak ani chuan Russia economy in a tual don lia Germany po a ngong tel don ani President Biden chuan Russia Ukraine laga sipai emo teng emo hmanga chet ala ani chuan pipeline hi kalpui chhun zom zel don ani lo ti alo soi to a France President Emmanuel Macron le Russia President Vladimir Putin po in meeting nei in Ukraine chung chang an soi dun bok Russia President Putin chuan Ukraine be tumna an nei lowa in be chung chang chu US le thurwal puiten an soi chuak zok ani ti in alo soi to ani Nord Stream 2 gas pipeline hi dancha ani vai chuan soilan ta kang khan Russia economy hian atuar hle don ani United States chuan Afghanistan IG's firfiak pol ho tu saunula gafari omna chin emo achan chin emo hril thei nena US dollar makta duai som thleng pe katiam US State Department chuan tho tani khan thu chu siamin ni kumlama Kabul airport a thi chil bom ti puak tu Khorasan province ISKP IGSK anti jinga mopur tu ber gafari chin sang hria hna hian loman pek an tiam thu hi an soi ani nikum August ni somni parukhan US in Afghanistan chu asan tura ani bo sai lain Afghanistan khopuya in beina hi thlenga heta hian Afghan mi za somsari le US service lai mi som pathum an thiani Kabul airport beina thling chungchang US military in achuina February ni lian ti chuwa mi pui thanem tak an pun khom lain mi pakha chuan explosive device chikhat ball bearing manga thuam chu a met puak ten talang Gafari Sahab al-Mujahir tiria thi June sang hi somni khan ISKP ho tuarwat ani thu US State Department chuan soin Afghanistan ISKP che lakna zongjong remti na petrol an polta na sum hai lu tu poimo tak pakatani Gafari chungchang hi sia tur tamlo ma che Talibana thil ti theiber le mi hlauron ni thin Al Qaeda commander lui emo khani hanek work member lui emo nia soi aumbok US nikum November thlak khan Gafari hi blacklist specially designated global terrorist jinga da ani ba ka hian an pol member pani Sultan Aziz le senior leader Mauloi Rajab Sahuddin tepo blacklist jinga hian tel ani New Zealand truck le camper van khal tu te chuan covid khua khir na dan le vaccine lak ngei na tur an ram sarkarin an siam chu dulo na an lan tir vele ta Canada rama trucker ten covid kai hruina dan siam dulo na an lan tir nuwa New Zealand trucker te point an nung zui lung oilo na an lan tir vele ta ani New Zealand trucker te hen Wellington a parliament ko ta thole ni changhan kongpui an dang chata kan zalen na min pelet ro ti le rem ti na ni loven ti luina ni ti thu diak te kengin lir thei za chuang da chuan parliament building da beehive kota lung oilo na an tiran pung khomani lir thei dang za chuang ta chuan khopui lun lai a hon metri in kong an zo bok Wellington anor hoi hothi poruang monom tak hoi ane nia police te point man emo thil poi thleng lian thama mo om lo thon soi New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern chon lir thei khal tu te ne na in piak tumna anei lo thu so in New Zealand mi pui tamjok ta chon sarkar in vaccination program akal pui chu an thlop thu soi New Zealanders zinga za som ko paruk ta chuan vaccine ala tawa ven himna thajok min pe ka wangin khuak khena nep jok nen kan kho sak thei pha ni ti in Radio New Zealand kal tlangin soi sarkar chuan sector sang health law enforcement education le defense lama na thok ta chu covid vaccine la vek turin atiani mi pui jianga hian pass system man in restaurant sporty event le sakhothila angkal du ani chuan vaccine ana to ti fin fiana an nei angai bok ani public transport supermarket school le health service lama ero ngai da thiam ani Canada rama truck khaltu te chon sarkaren vaccine lak na tur dan asiam du lowin anram ko pui Ottawa kar khat chuang lung oilo na lan tirin freedom convoy an lo rei to ani
kongpui te danga nun phung an ti buai wangin Ottawa khopui a hian state of emergency puan angai pha hial to bok nimin khan Bairabi Zophaya Assam Police le civil mi thanem tak an luta Kolosip District Porsap Dr. H. Lalthang lian chuan lo ep turin Mizoram Police te asil vengal mase Assam Police te chu an let le ngala wangin boruak so sang a omzui talo Kolosip DC in thuthar the dar tu te asil danin Assam Police somnga vele civil mi thanem tak chu nimin choma dar som pakhat vel khan Zophai huam chunga an luti report an donga Mizoram Police ho tu te chu enfia tura silnghal ania Dr. H. Lalthang lena chuan telephone mangin haila kandi DC abi ngal thu soin inrini kalta maya Bairabia kanin bia atu ve ma in boruak che zongin thil itiri lowang kan ti zo chawa engwangin nge in ronlu in withdraw lo chuan sipai karon tir ve ngal don nangmani mo phur ani ang kan ram chung zo phaya in ronlu hrim hi arem lo ti in asil thu asoi haila kandi DC chuan zo phai area ramwat anom thu report an dona wanga enfia turakal ani thu Kolosip DC chu asila Kolosip DC chuan ramwat omlo enfia tu ringota police tam tak tir atru lo thu le police atir ve ngal tur thuin chang anua haila kandi DC chuan Kolosip DC chu telephone manga bele in lova ani le ni lo enfia mai ani thu le anin withdraw ngal thu asil ani Bairabi khomi thanem tak chuan Zophai a lo atan ramzaw angreng takan wata mau china tan man an tumani nimin thleng khan train somsare munvel wa ani towa ni hni khat emole ka chuan an wa zo mai an injin thu an soi ole view atan he nangen na atom nan hanjep vele tiang kan channel min la subscribe saklo inom chuan min lo subscribe sak ve ngei turin kanan ngen chowa tin kan video upload thar te hi in lo dona in lo mu ngal zel theinan in tan po all sam taka in lo muwa in lo don zung theinan notification bell kha metula ola in da don ya